Ni warerete Yusu nakitamu kile gita. Makofi kelele tafadhali, makofi mazuri ya Decibel Audio. Gita nemoko iko nemote moigo. Oh, I tell you, harukia nyamu ena mochurio harukia eo wapi kelele, makofi mazuri. Thank you so much Decibel Audio. The guitars tunampatia mpaka bag, iko mpaka na bag yake nikaza hata kukuaga ego mwekirira bag ine, mwekirira bag ine, mwikia mo ndo ini mafans make mafans wewe mo ni ukuheo karingaringa kana ogwa ni ukuheo cia gwotithia mwaki ayro anekirite takarago haya hena gitengere haha uguo ino ni a special one ndikugwetwo ni ao aya joy weyo then tuna cia mafans. Oh yes, gita ya wa mashaya yoni ya mafans sasa zote ni gita, zote ni gita ni maundu ma ti mahoreri ya gitoero ya berere upcoming mwiko yeah, my fans. This is not the epitome of nurturing talent. Gita isi ya bere ndiranegereria kairetu kega muno makiria. Oh yes. Getagwo Joy Castle. Wapi kelele ya Joy Castle? Ako wapi? Where's Joy Castle? Numuwe kairetu kaka ka TikTok. Okay. Oh my. Wapi kelele ya Joy Castle? Joy Castle nyita ni muini ureukiriria. Gitoero metumure okona ni gita. Higura mona ni gita. Higura. Yes. Ni oh my. Othi wefundithie kuina. Na ndakwendethire maundu mega no thi uhiti pio na Ngai akurathime wega muno makiri. Absolutely. Wapi makofi mazuri. Sindio? My. Ya mbere ayo Joy Castle. Eno egene ya mundu etagwo Samiyang ni mukoi. Joy Castle we mwenyewe audio arauga. Samiyang no ndari guku. No ni kainire ni tukumwe he uria ciraroragwo. Oh yes. No ni ya Samiyang. Oh yes. Twi hamwe. Mundu gwitwo Gaburu ni akumenyita uguo. Gaburu. Nyox Wakata wiriria the mentor. Yes. Everyone needs a mentor. Nyox Wakata wiriria. Oh yes. Ino nayo gameneana TikTok challenge uri ogasida tumunegere. Haya. Kuja hapa. Kuja nikupatie hii gita. Vocalize. Guy. Vocalize. Nimuweke mwana geke. Hello. Nendera kwendete tamusere wa nyama. Kana ngoko ina mchuzi ya romani. Dai wake ile otadhubu wa mojo. Wewe anataka upike lido mengi. Kana moto nyito ni mwezo wa ngogo. Bwana nyube ulito kurule. Chukua gita. Oya. Ucio ndimwonaga TikTok. Ino nayo yagacide no kuri andu wa TikTok. Yes. Sawa. Na tondu ndikwenda cida no ri. Uri ogacide ni ngamunengere no. Atiri undugi. Aya Nyox Wakata. Haya heno ndu umwe ngwenda kuga. Eko Nyox. Nyox the mentor. Gita ndio hizi zote. Your protege is here. Thank muno Decibel Audios nyo manegera gita ici. Ndanegera upcoming. Githe mutiona tukineana. Gita cigana. Gita inya yakwa imo githe tiguo. Ne jaba kweli. No gare jaba. Kana tunegera shabiki omwe.
squad ya tijaba muhorere ho. Watu wa Jabare. Jabare.